Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization, Kahnyo Trap Unai Wing Arajar Posau, Kala IT Regador Khas, Home Ministry Ketrat Sam Boarding ke Sarkar Jilla, Abu Tahir Mandal, Bandawa Badan Penhiar ka Bai Thang Boarding Jagi Padba, Hadim ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission Shillong, Dang Shen Klapin Mi Padba, Ya Kador Bai Thang Boarding Mathamai, Haga Bala Kenno, Bala Penkiri ka Bai Thang Boarding Jagi Padba, Ka Bala Penhiar, Ya Kador Bai Thang Boarding Jagi Karkhana. Hagajinya karan bakelar patai kubor Presiden Jokowi Hito badan bok dekar ulang magaseng lakerpa di menteri buun shimkia halokane baban pinsenge iswai ke hukum pelapin mi paiba hagar usau tri urusau araja arposau ngina kalian jongka Hito sengkme menta gasngi ilawan bu ia kan ka dorkas Power Minister Abu Tahir Mandal se lingba ka phone conversation to bangi kren menen betu bangi amadi kanto ke budan segar rohir sebab uhaban ni her sa Delhi bakadan ka way meeting ha bay debet kan ka jongkalat hi dan kata ka power energy tengi na kalian ko jongi ngila ong bangin bu ka dorkas bangin bu ko kunju ita ultimatum na kalian ko seng ba mentagas ni ha bay day ba ngidawa ban ai subsidi ya kini ki ha bay day bat kan ka to khanang ba kipat ba kan sai ngan let in details ni na kaliang kaseng hadian ba kami katu ka khubor ba kini ki ba thang light ki commercial na nemo kita ki domestic user ki ba hapo arspa unit ki haban siu bun bat ki karkhana ki haban siu khendiat ndai tang kata ndai hadian bangila research ngilap ba ki paj ba ki haban siu biang ya ka light bill nadu ka 7 April 2021 tekan mau paj ba ki haban siu biang ya kan ni ka bill hadian ba pila de siu ki haban siu biang banga keren manga ndri ka keren kane ka bong the commission consider that in case of any recovery of area the same shall be built in 9 equal installments starting December arpusau kani kan wan gum kata ka ghos mani beling ong ghos ngan shu bataya phi khendiat nai hab ong khandai installment kane ka area subu menta nadu 7 April kat kum kane ka tarif 5.55 dan 1.1% Kemudian lada kapoi 1,000 divide into 9 kandai kumba sanspa ye te perkhat lada kapoi gitu le ko point ki 4,000 ite isan spa ken tap hiti Disember ka ban sedang la Disember te balingin sio de halor kata konong rim ngimi sekmat ni ongru yo government ba nai khanyat yo ba bat ngila su shai ba kani ka government kan sapen i bet gina ada kini ke jutang ba balingi hable ne bangi hapan ya daya kan ko ya kan ka MEPDCL ne corporation bakan ne ngingin ong penne kam lelai henrei haba pidon pisa bantung konsultan dikilak penon kam dapat pisa kan bali bikinan ngi belingin hapsiu mengi habangi ngilak dapsiu n plus lada ki kwa implement ya kan ni ru pishim dakalun ngimle kam soi ngi pendan kam digi da to pisah konsultan de itu konsultan nomor ba haga jingdon ki konsultan hi kan sami kan konrom kanram hadu kan ne bale yu padban shukunyat mana ka por mat kan ni kam ta tang yung ni domestic user ya kan ni ars pa unit dangi pet ha ka bala isir khay hadu kata shu perkhat pi pe yung ni domestic user ha ka first unit hapsiu hadu 5.00 kan ni ka existing mo ya kan ni approved tarif kan ni ka 5.65 kan ni ka kata bayu domestic user lada u ya kan ni ka 200 unit pi pendan kam henry pi habi ban sio kata ka bakta bayu pajba tu pajba hagono kasi bai khotjing ki ka sangi de ban mi namar kan ni ka la dei ka hok ka bangi sak khni ila sak khni hau padat menta ndei su hai kan ni ka la kren sai yo pi ong bangi su keren tang ban penhe ne tang ban peni publicity page hang ne ka la kren sai ba ka make the Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL in accordance with the order date
24/10/2024 issued by the MSERC hereby publish the electricity distribution tariff 2024-25 effective from 1st April 2024. Kani long ka kata sikat daya. Te ka jing ai jingmut ka jong ni katum ka section riu pusan jong kani ka Indian Electricity Act arajar lai kila ban ai ka subsidi lai leng ba jong ka state. But ngila dawaru ban put on hold saya kani ka tarif katum ka condition jong ka chispa para jong ka Electricity Act. Te skawairu kipat ba kidi ban sai ba balingin siu baka sarkar lada kam sangap ikani yin khot baik namar kani kam kata tang yu je brio la jong hendri kata ja bro kaki ba song song ko ke jela mekla yin wan yin tur sekretariat bat yin dawa baik lada pipa abna penteri kam BI konsultan pendon kam da pisah konsultan pensuk yu pat ba penek ru yu corporation kunju ndai ba pinsu yin kat baman pas ko weiru jing shangim dei shu hi ban sum phala chisin hi bla song chairman Dojiam subadai mentau dai mu chairman jong MIDC latip hi hakapor kasino ruk dai ni hujo mentar dai ni hujo kan instruction ka dai bit na government kam dai hirana no kumno ka MSERC film the instruction ki ba he ni ka jingmut ayu nila pau shai ba ni kani ka sarkar they don't care for the waters ngan keren ba da kantinawai kan kinawai kan stop. They don't care for the waters, they care only for those fund provider. Paling ang kumta pa iki industries bahe ki penhiar. Ki pasi katuka menakani kadang deputy cabinet halor kam mekla building by law ban set up a new industries sapu estate. Kam dei kebut po ban penhiar san ling ba ka belai. Tikini kinle be kaju is kaju. Kini lai pau shai ba kin penjat ya kari ku jongi kin thiet ya ki hotel ki building sabari bat yangi pat urit uriang ngin yap ya. Kasih kata kebobuk jeng mah ti kentu pa ba hak lada ka sarkar kam skap ikan ka jeng dawa ka jungi ndai tang ka jeng ka dawa ka jungi hendrai ka jeng ka dei ka bakta e pisa pakhat pisa ngio Christmas gift nda ka ba siu ikan ka belai long himo tementa bor khoi ki brio kim so ikan ka kam te hendrai ndala poi hakapor ndala poi kata ka bil phinle yang lan hapo ni MEPDCL phinle yang dawa kamentoy ka ka bangi dei bandawa ngi dei ban dawa baik ba put on hold ikan ni bat ngin up bau taknuk no lada minister kumkhat banyak keren banyak pembek ya kani ka kam takumut ngimban share ni haban tor namar kani ka kata sikat ai yu berit hindla phai bat phila i baki he ni aba gini sarkar baki ongban promote kata ka tourism mergi knyap bat hapada baik kini ki commercial kita kini mah baik existing kadai 6.70 kila pun ki saka 7.62 kini ki hap kitu ki karkhana building ki guest house dan kita ki homestay ki badan gitu kita isi kini kita pai kila sak khanyat adu kan ne tenrei da pipai pe unit industries ki la spun her kapot ta komon la itu shai ba ka sarkar hi ka iye ka khlam iye jodong tabot ka iye je kita kinong ai bisa ya ka parti kan keren beda bahasa kidom pindan ngimte penrei ke jing syak la pau shai hang ne ba haba pibu hi ngidang mut ba pibu konsultan pin pensuk ini pada Henry pi penterha pi kwa ba ngin mi samadan ni kwa ya ka solution bat ya ka solution ni la de pa pembet ya kan ni la de pembet mati ke jing yakhi marsendep exam ki kena bat hadin ba kawan ka jing keren ba minister ba de pet ya kan ni kembot sama di jing yakhi kam lelai na benta uduk usuk ngin long kita ki nong sendran ki contribution kelale ta kalau ai mau kita ke fund nak kata ka CSR jongkar gini kata ban bill kita ki college ki New University Medical College ki babun deki spa atali ni mereka sulit bet saka party fund dan nang tu pat kini pat ki sakri jong kini ki industries ki penhun bet ki penhun yu pat ba to pat ba na de bansian bat ngan bu hi sakawai ru kawan saka ngamaham saka sarkar sesisian kamtam ya kan ki sarkar MDA Lada pimla ban pembek jakan mau ngi la miteng ban persya ya pisya how to arjar atuar wat pun bor yang isu isian mi yang hakane ka kenti ban persya yang ya pi bangi haban lek man kidong ditan kisnong ban peli ya ka jingle arsap jo pi ya kari ba sa pin to kai ka da